ISTV के पाव में ताबीर बसिंग तनाम नोक्चरी ngasi maruba pauda opposition leader leitabana information commissioner hap tabani haibasi sarkar na sinba thawongni haina Trinamool Congress ke president MLA Syam Kumar haikre pau salona pizari handakta chief minister Okram Ibobi Singhana Manipur da opposition leader leitabana information commission gi commissioner hap tabani haibadu sarkar na tawge khalabadi thabak pakat pa yai haina Trinamool Congress ke president MLA TS Syam Kumar na permission da phongdokre ngasi AITC national spokesperson direct Obren MLA Dr. Ibuhan B MLA Kesar Yauna atai thaupu singsu permission ga unabadu da saruyaki MLA Syam Kumar na makhata na phongdoki bada gwaram phadabana opposition leader lebangam dabani adubu sarkar asna information commissioner hap ke harabadi MLA amabu opposition leader oina khanba yai sarkar ya sobe mayam commissioner asi hap labadi khanglak kadabana thawina opposition leader khandabani haina phongdoki rule da budi smile sumeba modify rectify to boya ma adani opposition leader se kwaram phadre leitre Manipur da leitre ga di information commission habasi mi ama ta opposition ba ta game na thamoi aseng ba thamoi seng ba e pa ge sasin asum ba tawne ma game no ga di ama ta designated to ga hapya habani da national spokesperson direct Obren na hojik AITC gi Rajya Sabha amadi Lok Sabha da MP ni putaruk leiduna mari suba MP yamba party ori party gi chairperson Mamata Banerjee na tongan party sing leader sing unaduna Bharat ta wariba problem kaya gi matang da khanakre party asi shelamri muscle power ti yumpham oide Manipur gi damakta issue oiba abspa amadi ta hiram sing da yumpham oiduna handa kining thammi pham da puthokani mamang gi sei sing dasu party asna Manipur gi damak parliament ta pukalak pa issue sing da saugatuna lakli phongdoki hojik MLA suspend to bagi matang da hangat na ba process kana chathari ataya to party sing MLA sing su mamang da so kilan ki sing kau thok duna amo hana party asida sanglak power sunu phondoki loina lak le general election ge propose candidate nyoi te kimaming su spokesperson asina miam da lauthoki maduda wangoi ge thoiba kayau gi MI Khan sepagi haikam dingo khetrigau gi P Premananda hianglam ge Dr. Y Radhesam Thanga gi T Robindro amadi Langthabal gi TS Biswajit yauri makoina magi kendra singda haujiktagi hauna thabakana tawduna praja singa naksinaba honabagi wafam phongtoki is the winter session of parliament is starting on the 24th of November. I have just finished the meeting with the party, with the leader of the opposition and also leader of Trinamool in the assembly and the MLAs, and I have discussed with them that once a week they will be sharing one important issue about Manipur, concerning Manipur, which we will raise in Lok Sabha and in Rajya Sabha. As you know, Trinamool is almost the most important opposition party there, so we will raise these issues in the floor of parliament. Our party's view on AFSPA is very, very clear. It is written on our manifesto. Please read our manifesto. It is clearly written there. I don't know what games the BJP and the Congress will play, but our position is very clear. And interline permit, there also, you know, Mamata Di is fighting for the rights of the states. Manipur dagi ILP loktokiba numit puning singduna ngasi Manipur Press Club ta Joint Committee on Interline Permit System Manipur na sinduna Deprivation Day Observation 2014 pangthokre thromadda JCI LPS ke convener Ais Ibotomi Kuman Bodi Limerul Mera Paibi apun bagi President L Memso Bilaima Amkil ke President P Saki Laima Kalai Malup ke President RK Sanahanbi Chitwa ke President Maibam Purima Silaima Ikalgi advisor Dirimala Laima amadi Wasak ke President RK Tharak Sanana Marueba Musing wana Saruyaki JCLPS ke Women Wing amadi Students Wing ke Miwe Kasu Saruyaki Thromadda Women Wing ke convener Elngan Bilaimana Manipur na maning makha tamduna leiringeda Interline Permit System masih sadaduna lai Manipur na India da tulaba matungda lising masamapan yang khaigi na bem kitang tarang ni panda matamdugi Chief Commissioner Mr. Himat Singhana ILPS loktoki matugi matungdagi Manipur da masing thingam da mito mian chasing changsilak palep 3 haiki convener Ibotomi Kumanna Manipur Sarkar da Interline Permit System chadhanana bahai kibadu ngasina matam loire lekai da mitop khandoktuna JCLPS na saktak se pirgani saktak se paidaba mitop sing leiba yaroi culture ga mari lenaba amadi mahai masing tambagi matangda sakar gi thabak toba lakpasina Manipur da chalakpa matam da komthokani sakar ga yanaki ba wafam sing thabak top onthorok tabadagi khongthang asi lokolapani haiki
sartak se sing ba makhoi khulung jana bidamata bagi verification tong na khoi top sing asida sarpe tong na haid ba top sing asida da khoi na makhoi sartak se ama khoi ge se RPS na kalap na sinjagani aduga masisna khoi ge yam ta na yam seriously oiba khoi oiroi masisna khoi ge like the Shanghai Festival as a part of the Fantogana, Mapandagi, Sanka, the Bussimunda, student Kambuma, at the German sports gumba, cultural gumba, exchange or Basugumba, Singashigi, relaxama, control Bama, Adu Mama, Lehendagani. Shanghai Festival Gamadi Lena, Police Section Throng Local Poinangasi, IMPHAL West District Police Additional SP Operation, Megna Lusimba Police Kambu Amna, Lola Bungi Zagasing the Labor say Taraga Mangada in Pupawi, Nupan Pis and Kotuna Amom to win a verification Satakre. Then Manipuri Taruk Amadi, Ben Outalaba, Miwe Madi, Makatana, Wang Pong in the Makta Police Napukre. Globalization and its impact on development, ethnic relation, and human security in Manipur have hiramda panel discussion nama ngasi kuki in IMPHAL pangthokre. National Identity Protection Committee NIPCO na sinduna pangthokpa panel discussion aduda Manipur University Center for Manipuri Study gi Director Professor N. Joy Kumar na moderator oiki. MU gi Professor W. Nabakumar, Indira Gandhi National Tribal University Manipur gi Assistant Professor Shamlung Dangmai amadi MB College gi Professor Dr. Homen Thangzam Singh Musing panel member in Saruyaki. NIPCO President Sunil Karamna globalization gi hulakpa asida lamdam sida khundariba yalhumi singda pirakadaba sapu amadi ngakthok haunanaba khongthang tangai padana lakpadagi panel discussion asi pangthokpani haiki. Shamlung Dangmaina political science ki miyeng dadi globalization habasi thingmangam loidaba hongba mani masina identity amasung conceptual crisis kaya mayok nagani haiki. Professor W. Nabakumana globalization habasi maithong yamba ahongba ama oina nenayai masina economic cultural amasung food habit ta ahongba chawna pirakani masibu chusinna chaminaba mathau tai matamada miyam gi wakhalon da leramba dunga sidi ahongba laktuna khwaidagi tenma matamda na tawa pambai sizina duna sel khwaidagi hena paiba ngamba miyoibu asingba miyoy oina longnane masi matamada leramba achumba aphaba amasung phajabagi wahan thokta ahongba lakpadagini punomasinga sidagi chakshal honaba miyamna khantamina matam oire haiki concerning globalization si tongan maithong concerning globalization not globalization sel tungin lang globalization jinjak globalization thomai ko pasayang sina hana prithvi tongan mapamsinga khunda mega na lermiba miwai kam kaya ni kunsirona achawa sapu kapil madung sapu ni ngasi ko na bayas. Merang midang Koraman Ketel Homgi Manung da Hingle to Labor Musing City Police Osina Luchingba Police Kambu Amana Amamta Wina Wahang Pong Chatuna Masakando Pakitabak Chataki Ketel Homgi Kobata Amorakailan Toktanaba Kanhanki Kasom Kulen Yes Dio Wedamba Dr. Kisan Singh Amadimahaki Stop Hatchibi Matanga CBI Anti-Corruption Branch ACB IMPHAL Netizen Below Krabasu Kias Asida Chandram Bamara Laiba Ukul District Dagi Somdal Police Station Manung Chanba Tunem Village Dagi RL Yurhul Elias Abu Sibo Apopa SH RI Pami Amadi Tenopal Police Station Manung Chanba Machi Subdivision Gi Narum Village Dagi SH Johnny Apopa M Moses Haiba Miyo Aniasi Hozu Pawati Pangri Kanagumasina Makoi Anigile Pam Tak Pangamba Miyoida Mi Amamgi Lupa Lak Amamgi Mana Pigani Hana Barasakan Lautokre Makogile Pam Subsana Kalabadi Lampel Pataleba CBI Anti-Corruption Branch ACB IMPHAL telephone number 0385 241 4673 fax number na 0385 241 415 ta pau pidiu hana CBI Anti-Corruption Branch ACB IMPHAL khangalagli pau pirapamu singi maming mathadu aron boina thamgani hari Merang midang pung teramatoi minit jangkelum sapa matamda kuyathongi PCTC oil pam mayada gyan mangdun le rambami ama Raj Medicity da laikana ba pukatki Raj Medicity gi make digi mi adur siraga purak le haina khangalak padagi masuk min khangthong namari muski mokta thamkhre mi se phut manga gen si taret lomwangi kuchungawi higok masugi jogging sar amalili kopi masugi kodoi khongro asang ba waseli haina IMPHAL police station khangalakli
Thobal district Lomi Nipuda Iroi Nipu Yantokre Veterinary and Animal Husbandry Manipur Sinduna ngasi Thobal gi Veterinary Office ta pangthokpa Iroi Yantokpa ki thormatuda Veterinary Minister Govindas Konthawjam IPR gi Parliamentary Secretary K Megachandra Veterinary Director Saitokum Zautina Maruba Music on the Saruyaki. NECG scheme Gimakada, Haryana gi Mura Haiba Irosingasi, Ahan Pesgoina Iroi Chamagian Kayan Topi, Ayaba, Sina, Pirakre, Ahan Batankakina, Iroi Nipu Yantopani. Parliamentary Secretary K Megachandra, Stelacida Sangom, Amadi Sagi Potok, Putopa, Waliba, Cinnamon, Oiduna, Mapaldi Lower Seasonary, Masana Manipur Sen Tongi Pum da Awari, Asumaka Sikonava, Honamina Tanai Pati Haki, Minister Gomindasna, Manipur Sangom Gidaka, Si Chadi Yankai Henry, Masikona Bit Torang Oina, Petimitum Salaba Haryanagi, Mura, Hariba Iroi, Miro Libasing, Yokat Pahore, Nasi, Yantokiba Iroi Makalasi, Tahungi. Tahum the Gina Manga Pawa, Miro Labangak, Tani Haki. Adongasidi, Akoi Manipur, the Subnagi milliliter Samakata, Akoi no Mother Queen season. Adobataragadi, milliliter Samaganipu, Akoi deficit Taiva, season Abangam Deva. Adona, Panganingli Bahachanga, Machio Poto, Pangmangam Deva. Hachanga, Chinjaka Machio Poto, Pangatramatamda, Akoi brain. अखोगी लेरिबा वाखन से ख्वाइदगी हेना मंजिन थाना चटपसे कोई इंगम मोए स्वास्थ्य भारत अभियान के सरुक अमा ओइना ngasi घरी दलिबा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एकेडमी दा स्कूल के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अमदी महिरोई कयाना लमतु संतोप के थबक चथखरे थॉमस की मतंग दा स्कूल के प्रिंसिपल एल कमिका कुमार वफम कया थमलकली मशीगी आइडिया मा छात्र छात्री मिपुम खुदी मक पीगदबने हाइबा सिगुम लबा अभियान सिगे मनुम चन्ना अखोय आईआरडी एकेडमी ना ngasi छात्र लिसिंग अमा हेन तिलगा ngasi ताइकरा नि पांसिदा स्कूल से अमसुमा के कोई विदर रे बलम खुदी मक यामन तरु तनाना सेंग की थबक से हौसे आइदना अखोय ने ngasi चथजब लोसल पदमरु बा पाव अमकन पिजरी Opposition leader Leitabana Information Commissioner Haptabani Haibasi Sakana Sinbatongni Haina Tunabul Congress ki President MLA Sam Kumar Haikre ISTV Pauming Tabir Singh Abukan Kurumzari